Vilio vilitanda katika kijiji kimoja cha Giterere, Keumbu, eneo bunge la Nyaribari Chache, baada ya mwanaume mmoja wa umri wa miaka 70 kupatikana akiwa amefia kisimani. Mwana wa bagito kurara gatega yaya turi kurara buri rubu ndo raro bubundi ganda kararo bubundi ara ginko boka yani ringi kutaboka chitorore ndinganyisa kindi chitore cya mubwata mono tihango murekere esimi kuchikumurika nanyora tayiyo no oburange tubuka boro nabo karende ngatiga muda muri gweta ibisona gaiga sakinda sate nine kuchikumurika ryombora kana muri gari aburire naenda guchecho sena hate nine tayiyo naenda guturabana gitambuki ngo guturabana nanyora cyanga kiri insaria nuko boringa harusi ogenda rero busa konyora gakwenda n'icyanga twamanyora nando twamwirani ngo guturabana tugo enaryo mwana mocho kora gukurigere ryo katayayo muntu nare maige simenyi. Marehemu amesemekana kujirusha kwa kisima wakati wa usiku, na kulingana na mkewe, mwanaume huyo ana shida za kiakili na ana mazoea ya kutoka bila kujulisha mtu na kurudi baadaye. Naibu wa chief wa eneo hilo alithibitisha kisa hicho na kuwaonya watu kutohadharisha maisha yao na kwa kuingia kisimani, badala yake kuitisha usaidizi kutoka kwa wasimamizi wa maafa kutoka kaunti ya Kisii. Obosemi nkorwo jasa abantu baito akaro monte rutire gesima tito babango toise komnyoka bunani komurustore na buranyora abantu bagukwa bange akaro monta agure gesima tigatoberare torangiria abantu ba disaster management bakore gasi yabo kera nonye no rio rusia omugakoyo ime iyembe ya machiko mwerera nara negasi enkongo igongo kurira abantu baito na omuntu kagure gesima gososo ire gesima na dali gesima gyoka gose no muntu gose na amache egucha gose etangi onyo muntu ike goso amache ime okoba kwayo okorogoke tiga abantu baberare turangiri abantu bari ba disaster management bakonye kurusia omuntu uyu ikegera amache na bakwira omuntu ndachi kumnyoka na yarairu igo tiga tuerende. Mwili wa marehemu ulipelekwa kwenye hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa ya Kisii na polisi wakianzisha uchunguzi.